te kuble sibun ya pibaro ki perlok nong penye ki video jonga na kapor te perlok menta piu iya nga don akan ni kajaka piu ina din jonga kan ni kajaka ka ba internet ka ba pesa du kata kata penji plak ki bajerngam piu iya kan ni ka piu ka ba internet ha te perlok balai nga ju upload kum kini ki jaj video te perlok ka syupa ba itu ya pi upload kum kini ki jaj video kenang ban pensa jingken mau yang la syai la cisengi te menta ngasna bentak kini ki jaj video namar ban pensa jingken mau ke yang habang ayo por ngalaj por teng ban syangkai ne ban ngadi ka jabing jongaru perlok te ngayo iya po ki komen jong kan ka channel ba ki perlok no kersan adu mensua kila kersan yang ba ki ong ngayo iya ka ki komen ki ong balai menta pim ju upload jing roi shu oj perlok mensua na upload di kitu jing roi ba pila kersan pila support yang hadu kat ne ngalayo ki subscriber te menta perlok nga shu kwa ya tu ya pi nakan ne ka daw ba ngam kwa shu ban upload jing roi kan ne ka YouTube channel namar ngaru ngampat iyo jing bit ban pan ya kitu kitrai ban upload ya kan iya ki jing roi kan ka channel te perlok na kata kadaw ngam kwa shu ban upload video ha o ngam kwa shu ban upload jing roi kan ka channel de hoj mensua pi em yang ada pikir pat ma pi ong o upload kum ta ki jing roi ngaru ngam penslam nga upload kloi te menta ngam kwa shu ban upload jing roi kan ka channel namar nga klem pat iyo jing bidre ya kitrai te na kata kadaw ken perlok nga sasna no kum kini ki jaj video pat sakawai ru perlok nga shu itu ya pi ka jing wan jong hapo YouTube om dei bang aku banduan kamai bisa indrei ka jing wan jong hapo YouTube ka leng ba kini ki video bang asna kum ne kan sa jing ken mau ken yang lano ru ada nga upload hapo YouTube ne kam tam ya ka por bang like por ngayu syangkai pengat kum ne syakilum syakitem na kata kadaw ken perlokan pensa jing ken mau ken yang lano kelembat ki parlok parjor la dak iyo iya kini ki video jonga kin ken mau kenya kini ki por ba ngajus nat ba ban sna video kumne de ya kabala ya kabahadin de ngamla ban tip ngan le kumno ngan long kumno rei menta ya kabam ta de ngas nat be ngan bersyang be nang ne sekmat ban le kumne namar ngajus nat ban sna video watla kataru ngam pada de to upri ubala nang ubal pedu kata Henry kajing le jonga kajing sna video jonga tangban shu sna mula kumto namar ngam dot pore barong sna ban edit ban ayu hadu kata Henry nga shu sna betang kumne mula namar ngadai upusaka weru ngadai upri uba shu trei shu kata man kasngi nga shu bela namar hayi ngasem bangi yaduk na kata kadaw kajing wan jonga hapu YouTube channel tang kumne teng om dei bangajuan man kasngi te perlok wat snyu yang kam tam itu ki perlok ki bala kerpat yang ba ong balai mta pim uploading roishu te wat snyu perlok namar ba dang upload ki jing roi ru ngasem jing namar ngam itu re tang yu weru priu barwai na kata kadaw ken ngan yu permission te na kata kadaw perlok nam kwa shu ban upload ki jing roi te mentang ala te ban remove no te tangkum ta perlok ada pidang setenat ya kan ke channel jonga ada pidang i jonga siupa wapin ya kersan biang yang ngaku ban kiu kumba ki weki kiu ngaku ban yu pun ki subscriber ngaku ban yu pun ki view te perlok si bahasa share kan ke video jonga sa like komen te tangkum ta perlok ban sakawai ru perlok ngawan apo YouTube tang ban pen itu ya ki briu jong kan ke jela ba ye jongi kenang ba kin itu ke nyangal dang ayat hang no ru ki perlok perjor kin itu yang ngake na kata kadaw ke perlok asasna no kum kini ki jaj video kenang ba ki perlok lada ki yu yang hang no ru o kin se itu o uta une tu ba le YouTube channel de kum ta ken perlok ngasawan kum ne hapo YouTube de ngam ko syuban upload ki jing roi de what's new perlok de yai don bet bat nga hakan ka YouTube channel jonga bat siba ba pin kersan biang yang nakapor de perlok tangkuta kuble sibun perlok in saya kedupat hakawai pat ka video de ngamdon ban ong ya pin re tang kini kikitin kendiat kuble sibun perlok perlok ki bala kersan yang hadu kan ki subscriber bangalayo te ban yo tang subscriber kalau ka ba te ta kaji siba
gambar hadung lai pulai hajar tam te ngamla syu ke pasti keleng ipi te kublai sibun nam taj na bentajang piki perlok in sai kedupat haka wei pat ka video kublai